We are ready, you let us know. Monkey on. Chuk. Yo
Imanye ariro gorito asama gazeti kurwa Kenya weka chinze chisiko unakora tu asore na kisi atama. Alright, abara kabisa mwancho motegereri anda se solo kwina kwana ngawole bya kigima karondo chiga igachi abutokrede Cameroon gebere na kiandense yamo yabono mambe chinsa cha Africa ya mocha. Bura butambe ne kayo mugusikisi ya fam your number 1 vernacular radio station as far as buno butukibogote bagaye gaturi kurwa sebitunu byamenyi ngwa gwetere birengo 94.4 yamo nekero ko igure getali bune kigo bantu kwere masemeli ukumanya yaire chinguru munasa magazeti yeri tukolia lero na bura butambe genege kosike gimakimo rwole mu Mominchori mwancho motegereri nje butambe ngoro kwa riga 001 ndoke du omonya kerogo nanje liga 002 kigure mugaka sikofu mkuu senior Dr. Professor Silvanus Mominchori nanje liga 003 Ronald Mayaka Brigadier. Habari asubuhi dadangu, kakangu bana. Mambo vipi? Abua iko sawa. Mambo ni dada. Leo limeonekana kama mwanadada. Na wana kwa tabia. Telezi wa mdomo. Wana kwa tabia. Amna tatizo nyasawi tunumia. Na njena changa motebi maminga good morning madam. Akarengera lingo munusori kuruka. Hii nzito sana. Ni kwa sababu nimezoea kukuambia Women Crush Wednesday. Oh no ma. By the way, naja prepare kwa tema Women Crush Wednesday ni Kiswahili. Women Crush Wednesday kwa yarenge. Anyway, bia sana by the way tubagenda kwebanga igoro ye Pasaka. Oh yeah, by the way, next week. Angire na Easter Monday newe eikiende. Igaba tubagenda kwebanga sana ekero abantu bagenda kwebanga igoro ye Pasaka at the same time mama utatara toka via at the same time nominations ya UD ngakora kana chili tukolia lero. Yes. So today will be a very busy day. A very busy day. Yes. A very busy day. Yes. Abantu ko babangeze chiraini lakini makutata kweli kabisa. Lakini ayo sinki anda ikominya so itutuache. Nyasa utwanchero twero bomoyo twero buyabwaye na ntumira na sembe yo chinga kibuni cya rero iri tunyare kumanya batikali baitali amurikira sa magazeti eri kweli kabisa. Nabona botambe tokotebanga amabira aya na mange. Na indere no umunyanguru. Ende obuyabwaye teboto isane. Eri etali aye ne eri morioka. Igakuru kwa Nyasaye. Na ndonde tayonga bunere Nyasaye itobwe. Tanya go dictate gwate tokonyara komatenga mamiro no mubito musenia. Igakuru kanga Nyasaye bwemeganda. Gate biringa bike suti gogobeka. Anyway, ilikuwa tamu tena zaidi. Nchona mutambe kwa kwa nabwate gazeti ya Taifa Leo kitariki niko 14 elitukolia Alhamisi mutinyo yoka no mwaka w'ikiri 2022 TBT. Buna botamba soko kwa gazeti ya The Daily Nation kitariki 14 mutinyo kane omwaka 2022 litukolia a Thursday. Headline: The Chosen Few. Enere headline gazeti ya The Daily Nation litukolia The Chosen Few. Mugano yo niko bakumurikira ACPG 12 ne PG 13 nga baliasa bange baba na siasa bakuligi party tickets. Barabuba iruchi tiketi chia 1 on 1. Yes. Chia moja kwa moja. Unabono ekiama kia ANC ekia mwakili ofasi Malala guchikulige kiroko kibugaba na bwe county ya Kakamega. Yes. James Orengo Kurusia ya kaiwe kiama kia ODM. Gladys Wanga kaiwe kiama usetikiti ya kiama kia ODM kurase county ya Homa Bay. Fernandez Barasa kuruka Kakamega inse ya ODM. Uburu Oginga akaiwe kiama kio etiketi ya ODM guchikulige kiroko kio senator bwe county ya Siaya. Oburu. Yes, Oburu Odinga. Oburu Oginga. Ndugu yake Raila Odinga. Yes. Bachigo Evo senator. Evo senator. Nerbono ujigwele bagalia James Orengo. Ase bunge senate. UDA baka Patrick Olentutu Korunaruk likiama gia UDA na KQ. Boni Alwale akaiwa UDA gachukuliga obo senator beka county ya Kakamega. Wilba Otichilo muntu kabero mubunge debate nkungu sana. Kuruvihiga Johnson Sakaja Nairobi. Otiende Amolo Johnson Sakaja kulikirwa ki Nairobi County obo governor. Okay. Yes, na Otiende Amolo akaiwe tikiti ya masa mgo chikuirukie bandera yeki amekyo asokuliyo bobunge alichinsa mu cyararieda gati ya babunge dabanda bange bamulikira sengazeti yo mwacho moteli page 12 ne page 13 no ngazeti yemulikira tomugano iyo. Asa headline gazeti ya Taifa Leo mwacho motegereri michujo ya ukora
michujo ya ukora wala wiki magia UDA omoske Daktari William Ruto no murai wiki magia ODM boigo yo chikuruke bendera yo bomo bwazimio la umoja wa Kenya Raila Odinga chibije chiabo niko chirega iga ase egazeti ya Taifa Leo sakuligere liga iga by the way igo baguye gimetu beko yetemetu yetemetu sana ase kerike gotebekananga wasio kuno bumaene mburaro rekana ase nominations chiabere chigo korwa anene mono chichi ya ODM wono liswali neli ine echichi ya UDA chigo chikokoreka nalitkolero nchichikobe cyubwasio kuno bumaene nende bakotanga tayari abantu muri bayiri chizigiti babikira mu nkwaro chendo kyabete chisemo chia Nyeri litkuligoro yes Nyeri gose Embu ebi ballot boxes ne ballot papers cyarenge ko irwa sebituo aho bya party preliminaries abantu bakajiata akinjira bakasamba chionsi akabeko modero bakachitongi bakabichika this meaning nomination nchikolekanete kero DM yani kero UDA yakwa netri tsikuligoro bata betenga bado ngo chikule chikokorekana chile they will replace the ballot boxes pale the chinga ngongi bare ko gisari bakoteba ngamba siasa nchiarengo ronga abantu bale bakuchigwanchilirwa no chikule chikokorekana ng'abantu bale bayiru already party tickets batari gukora nominations batari oroboti igoro yobo ngainereria ase nominations no uno kora deorora mai mazebeje akabira gazeti ya Taifa Leo at the same time ekegambero kenena iga Kenya niko bono giasinye tukuna chekina na kobwatokera IEBC chinguru chigo chikorwe konda na ende eyogo chia koleta masakarali yago chikutumika gwaki chikura iga Kenya na yankubwatekana nabana chibi na Daniel Musinga, Roslyn Nambuye na Fatuma Sichale egentunkere kwa netri tkoregoro DUDUS nandikia mulekerwa sengaseti yes asepeji yakabere kwatebetenge nchera abantu baganderete kubucha maguta nebibuyu ase polling chase chi petrol station yes negentokere very risky bono experts ke balikira mugano ya asepeji yakabere bakotebanga crowds at fuel stations can trigger explosions yes onye ntori very careful that is it ne crisis kirabe tukonyara ku containers a country yenkubwatekana no kuboru kwa maguto mwacho moteri asepeji yagatate serikali boigo nigegenderete gukoromokia bukone kianga maguta iranire abugase bachakire kumukiriye getambukiro chi company chiria chikonia maguta gose market oil marketers yes asebabe teba komoseli ku Kenya ne jinguru because that's what the deportation is omonto konyotenete gosoma obisomo nena se company ya maguta ya Rubis okorokwanga GN Christian Bajeron niko bamosere tikuru Kenya ne chinguru asege libagatebanga iga kolete gento iri abunete richiko liko rukunga economic sabotage asoko kaja maguta na kuirira Kenya gosafa na igo atemete go sabotage economy ense ya Kenya mundu yakorogwe mo Christian ni lietalia ya rikuru Christian gete naba Kristo na ndengia gokorera igore lietalia ya guru John Christian yevo abe toko soki ukuruinse ya Kenya ne chinguru magega naro cho musubati guru Recho Mamo ne romo cabinet secretary yo energy bakoleteke karone president aitamulikiria yes lakini some of the things bali kukwanere gotebekananga me ebisusuro kibago chikuru cha si company chiri chigotebeka number 1 bakonia maguta ujinsi chisikabonete ko ba consumed in Kenya and number 2 bakacheta maguta ba Kenya bagenda tukochandeka se bituo bya maguta mugano ino muri kera se beje gatata singa set ya the Daily Nation and it's very unfortunate inge president yacha kukama hapa this time when damage is very cost mimi sisemi kitu ase epechi yakabiri gazeti ya Taifa Leo at the same time ekero tole kukwanira igoro yobo ngainelia soko ruchitikiti se byama magana nominations yes omura wike makia waipo moske Steven Kalonzo Musyoka nigo ne panel kama kia wiper niko babwato gete tikiti just Mike Mbuvi Songo goche kulige kero kyo bugabari me county ya Mombasa na koleto mochando sana ase Alimbogo oyo kagaire goche kulige kero kyo bugabari me county ya Mombasa na komoweka bono kwa be running mate ya Mike Mbuvi Songo abana siasa abanga se page ya kane gweke page ya gatano niko bamulikirete kororanga na ki bagochi gukora
obochori bwabo abana UDA obochori bwa muchujo litikulia rero ase chikaunti 35 na mechu kirachigokorekanira gose kirachigokoria obochori bwa muchujo aiga bagochikuligerera limona abantu baligerereti na Rift Valley gochigokoria muchujo yabo na Mount Kenya abwase gotemekana gukwaneka nga chinseme chunchi bwate swing vote na chinaba chinyinge cyabaki chikura inde bachikorra gose ne chigokorekana korengana bune roberi lakini umurayi ense ya Kenya muskuru Kenyatta sepeji ya 5 litikulia rongo korale taro cha Sogongorwa Central Kenya sakuru kukandara constituency ni Murang'a County yani entunde ntanga ni kurwa endo sira ilo dinga buna nera gochi kubwate sia kobo murayi ense ya Kenya sobo cholia bone na bulebosio bono ko korale taro cha chinseme chi no nye party preliminaries chigenderete na inde nyora kandara nere bwato mubungo korokwa musubaje na kya korokura kini Alice Wahome o UDA lakini president yuko lale taro abantu bakanyita ko rose nchiranirira very vocal anyway she's a tusubiri tuone ngakiego chikoba asipeche kane gazeti ya Taifa Leo aba MCA igo yabiteritiana ni mona se county ya Nairobi kweru sawa kwegeranga michuje gochikorekana yomudiyo ndio kuligera robot ngoja zo imekiara anyway omo waziri wechisemiga Kenya bategereja zora maimibero lebo ora sepichi yakane nata bepichi yakane rulega iga ekero epichi yakane boto robot role very sensitive asaba iboli ekegera bono omo waziri wechisemiga Kenya Professor George Magoha biringa ebirasi bya CBC bono byabeire tayari kabisa serikali mbuye bangete abana no gosoma gwoka at the same time asepichi ya 5 robot ndoro iguru y'umwanafunzi Nubwate miaka 24 uyonyo leta magisi chiminye na 15 buna atara ngiri tukuskuru ende yonse esababu nigekotebekana machine nigo yangete ko majori kegana akolete na KCPE mwaka w'ichiri ubere na 15 wono igasi nyirenga ngakiago chikoro munafuzi yakoro kwa Paul Wasonga nga kuirura kera ke sukuru amatemu tori go chikonyora kana kurangerigu ando bane ke barata tevi ando bane ke barata tevi kai karanse ta matemu aga kanyora 400 go chikoro ikiatare konyora sukuru kero ko enda soro botirunda abu epeji agata onalimo a confusion ineregega yakire kubatikana ne company yoboereri bwa magana ya Safaricom inyore kyombe ya communication authority kitariki 15 kirabiri tukulia ankyo naliba kwenta gusieka challenge is registered communication authority gatebanga chi company chonse cha telecommunications chiro sie short code abana inchi bara confirm chire ni cyabo gose njire registered no Safaricom egachana *106# bono litukuli igoro na inde inyura Safaricom yabereke ko ene kibombo chi because barabu bagwaka abantu bakajibicha ende kala leta lot of confusion. I want to deregister my line. Is it a re-registering? When you deregister it means so I re-registered. Kerana chito kore shughuli yuna ina agetubicha ajo kenenge wa barakeya lakini abantu bakabulinga nki Safaricom eregwa kira chibicha but these other companies njiri waka bicha. And when you compare Safaricom to other companies, one of this is the crisis. The communication authority got a company chichia telecommunication bacha na short code y'umuntu urabataze simia uko ene kyusire ni one registered koruka. Bone code ya Safaricom ere ko tebingo ngenda se a shop yabo physically. That's what they prefer. They are saying so. And that's what they prefer. Safaricom na wao prefer. Bona bantu bakwe boli. Why is Safaricom asking abantu bagenda physically as you chiabo? I can agree with Safaricom guy ngento bakora. Asenga ncho yake. Esa kuri baga mbate ku identify bitumbire bako check. Like now nabo gutumike kebande bado ky'omuntu ko register gutumike code ili. Ekera kini kya umbayo nyara ukerora. Uyibona nayo gukwana. Kono mo bisabwe company yere gate birega. Yes, o company Safaricom. Yes. Ibata gete baragenda orokya ire system yabo ne bwate issues ngo nyi update bale. Kwarore ngo nyi update bale inde kodi yakwendera kukolebera. Mazaga tikanda kuburi. Abantu baitombare bare jinsi cheshiko bakabwate jinamba ja Safaricom bate yo Kenya. Baka barabunga kibako bakoriye register. Nora kino ene shop iyo, no ene shop ina chite kubeka na inji baganyole shop ire yange, bagandenga teli applicable. Unajua mimi nashindwa. No nyana banafunzi mbali bali chisukuru sai. Anyway,
chisukuru njire chitarabu chikore ene kingire ni aoneli kirie utaraba mteja ene kianga lakini most of the people ba register chiraini ndo kelichilo bate tonye keko kora it means ya bantu bange bayo kabona seva side anyway muganore nura sebe gatano gatatu asebone ebunge ye senate era chikukwanira lichiko naende ensekoli yetiri chikuliyo botenere bwechikawa iga Kenya maiga yaba bunge kulietia bono gera chikoba kongusana gochia se coffee factories na chizo society kuimuki chi loan abalemi batara approve bokabanyene maito bokurumi bwabera bokene kiwu ase society chikawa sana matuka mange chilon chikimuki abantu bali abalemi mbamanyeti na bako na chibese bono gali chikelie bunge ye senate chikulieti because ebunge nene yense ya Kenya ro yalietiri to kuimuki loan unless kwarangiria bali miyamo baba yarese nkimojo kore loan ye baba kuriye bantu bali batumikire bube buna bali minaende Kenya bali mibanya asiru sana for a long time anyway tusubiri tuone hali itakuwa namna gani especially menyogire mengi sana nera sector yechikawa lakini munya okolrega sana so bali general Peter munya otemire sana twarale unara atemire go sanitizer ensemo yo bali myanemo chikawa ne chai sana sana let's wait twarale nyatari chisengi chiabete Russia na Ukraine timenye tinga na ndemba chiko tamira ngaro abana tebe bonus ne chebengie sana ye ndongo ngoko jejae kwanyoro muri mitagure tigari lakini umuntu kupime cha kurukumo karani abwate tigari njira lakini muri mitanya gutwara no nyange asipiche katano ya gazeti ya Taifa Leo umugabana wa county ya Homa Bay Bruno Witi nigabaganirie aba MCA ase county yugo etibu wangu muswada oliwa mangana alitaya pension ndeneranyo yegenda ko soera nyumba kebu wangu niko yoro wote no asipiche katano gazeti irwanere na tata leo mwambaza da bwense ya Ukraine gocha sense ya Kenya nigo atebirenga wono asepeji yakane ni yani peji 10 nigo batebirenga they respect musimamo Kenya igoro yense ya Ukraine no mwambasa da bwense ya Russia actually watebanga musimamo Kenya ra chikuimo kigoro yense ya Ukraine they will respect the decision hiyo inyanse ya Ukraine ya request Kenya banchere bakwanira babunge babo kuru Kenya lakini Kenya ikabanga nabaningo yubarake mwanino rasepeji 10 mwancho mutegeleza sengazeti yega ya The Daily Nation by the way asipiche katona gotete gazeti ya Taifa Leo na ndege ndungira gyo kuobo isana muganonora abo kuobo ya ikere binyinyi biyina ende bya corona byatekira imenze ya Botswana nense ya South Africa nebinde corona kana imenze ya Chairman na boygo chinse chinde buna Denmark na Belgium na boygo England lakini nende ekyombekeria WHO niko yatenga bantu mbobo amono ekera mbagende kukurubutuki likwane kingose biri ngo kibire go itabantu sengo itabire sembiri go ita lakini nende abantu gwetania M23 miense ya South Africa batukire nebini ebyo igo abantu batakire ko bamaiso corona bado negenderete igo ntuegemba anyway ekigambiro kigoronki aruseti ororori chikoliriko nyaligo tabekananga babunge bonse bose bali bakuligi burugo y'ubujumbe nga babwente ko 2 degree kigambiro ngi atabetenga ichikeli ndiri constitutional which means onde bwense no Nicholas it na bago trenari y'ubunge aenda akiru chikolo with all due respect ngira kwane gesongo keraba abantu barari lakini I want to ask you a question jedini ko pinga gendekyo dibu adiri yaro gente ande kwale to mujadere go yente at some point lakini watu ko boliga suppose omo eglaziti kiwaja ya jori amajika ya igakoro siwaze bunge yake amajiko igakoro siwaze bunge wachira zina tweleta igakoro siwaze bunge ya Kenya bono constitution yere to muchano to buriye bakiri baje go interpret akibona baje kumanyanga lichikakoro singentuki karati ga constitution kesonge kigako no kwaze bunge yiko rege kumwe tige constitution na dudus chibili nchiro jire sensitive kero kende chiko cha kukunaba gimayaba Kenya one on one chiko ba discuss that's a national assembly ne chi debate chire very serious na kiko chiko so mo interpret yente kegero understand kiko kwanero liro bancherwe na ende mbuya gwachori uri y'umuntu manyete mangana y'ibizongo kunanje ganso mete kabisa but that's going to be an expense mundigo ikomo akana isn't it mushaharo unless whatever mushaharo baba kana umuntu ZDF bako kelimoina nesto kiacha kokonyo umwane basari baka umuntu in short the responsibility is on Kenyans choro muntu na chikuba represent ably
as a National Assembly. Of course, asa mangana leadership. Na bera tokino mungaini ole na nubwate enchirora ara abantu biyena kubakonya. Kero kende skuru ma yedali ya mangana onsi. Lakini uma yedibona kolengana na tuikire. Kolengana si tuikire bona. Tokonyara gukora bintonya tuchiti skuru aze bunge ya Kenya. There is a difference between management and leadership. Exactly. A manager and a leader, there is a big difference. Yes. So I agree with you. Like now, in counties, by the way, most of the time, as a counties, we need managers. Of course, we need managers. Yes, my friend. We need managers. Of course, as a county Kisi, I can agree. Ungwa is a manager. Lakini ya tuweleta wana siasa bangi wakamusiri. Are you sure? Yes. Ungwa warakoreka zimbote historia ya kuru magega. Rakora stiwiza ya serikali. Obereka wakore mire muburunge. Ungwae originally is not a politician. He's not a politician. You think so? No, that's what I know. I don't think so. I know so. Ekero keria bwate keta chorire na kisiasa. Siasa. Politician. That's an added advantage. He's a politician, bwana. What are you telling me? Kwa tibo mbochi bonde. Engangura ngotakune kerengere kia. Na ndo maze na sababu na njungwae achanto saka anga kande iga kayaiga Ngwa is my friend, you know it. I know you hail from the same place. Not even hail from the same, he's my friend. Not even being your friend, you come from the same place. Yes. Yes, so you don't need to tell us. You don't need to tell us, we know. Nikingotware kama bombochi ne governor ye county yetu ya Gizi. Uroira gora. Aba mzee ya this guys their version ya. Lakini aba bunge mwende kusoma, usembe wende kusoma. Aba bunge it's not a requirement of the law. Lakini yakato tukuligiria role bako kora ya legislation. Yes. Awente baje baende school. Tusungumza pale saa 2. Thank you. Tusungumza pale saa 2. Tumanya mangana ya sobo ime tororenga ningi kegenderete. Magano uli kwa murekiranga aba MCA be yateru sai mutinyo yamo no murekira CPG emeronge bere ndagatata singa city ya The Daily Nation. And then aigaba jumbe bali babere bakubuwa gose bakulindwa chitigiti asekia kia ODM asenchereta bwenda tini go bagenderete ko gukuraga iga gukururia CPG emeronge bere na kane nga city ya The Daily Nation mwancho motegereri. Bro botambe litukolia Hamisi TBT ya gazeti ya Taifa Leo chakiraje epechi ya 13 wiki. Funsi bali very serious kumanya mangana yege Swahili na kubwati chimbarateruchia bali bakolete Kiswahili kibagaeta like now ala biniwala bitugi matundura kati ya banda abange you can follow that asega gazeti ya Taifa Leo ikegeraga iga nabo mukurire bitabu mbire iga nabona chozi la heri nkera tumbo lisilo shiba kati binde binge nabo kumanya maswali ya dondo ngakiwente kuiranelia ayibuno mwanafunzi ole very serious katika gazeti ya The Daily Nation said pull out ikodi and two muleketa mangana igoro Nki ukwenda kumanya utara invest into any projects. Talia mangana parenting. Parenting igabo chali tukulia Wednesday by the way. No, I'm not saying anderoko. Rangi kikerega dia wana. Baba tekerega bakumulekera. No, I'm not I think that go piga gora that guy. Ikwataka kwana le parenting. Inganche tegero kwana igore mangana parenting Okay. Uyininja ta gorifa. Tabu kirembwende chakula by the way kilikire na Dr. Miles Monroe. Principles of fatherhood. Also make it that way. Nature motherhood. Ndoje bano konye maya kango buga kanore side yane about fatherhood. Yes, fatherhood. Eketawe kingo some chapter yamo na hata kuna mangana yi wiki ngi. Kora getiga. Na getiga. Kiagereke bwate bintu bigo samba about fatherhood. Mwache motegera limo ganonora CPG meronge gatano na limo gaiga igoronga na ki ekeombekirigia KEMSA kikonia mariogo bona iga kiange ire kuligereri boronge ngana kibara tange obukurumia bwase babekire CCTV everywhere. Ase a main warehouse yabo ya Nairobi
kemsa kumetika chikamera echibono Kemsa. muntu badako endali mia se control room mate bingire abantu bale kuchunguza igoro ye kashife yo bwibi bwechibese chia COVID-19 kwakule no yomo bwati all the CCTV bilioni chijide osenchije oye ndeko ku CCTV CCTV abantu bakobekero n'abakora imirimo ababakabake yani akwimukia masi bakabake ngamba jungire mukia mariyo ya box ira kuchya lito kulekania those are the people lakini yo kolengana ni chisiro ne computer azokorosi ibintu ngabo chiango ngo keritore ngo chini voice kuchya CCTV does not come in my idea nini ora tebeka ki utenga chibese chibiri ku rwebengi we are not criticizing their efforts no but we have to say the truth we have to say the truth lakini chinse chinde system injiriko korabu yanga kichiko ikakenya yes ni bokorera kwenda seka sere kyagira kike binte bingi bitangasire kigane mirimo chitenda and today being a Thursday abantu nkwene kubalera kulia ankyochi obituaries ne chinyinge sana ngaseti yebwate nabo igo twenda sichigo soli etimi ya Real Madrid nigo ya mocheti sana lakini njati kaleta se nja qualify te kwenda se chi semifinals ke kombe kwa UEFA Champions League Bayern Munchen ya ruseti kwararo ne timu ya Villarreal samangana ya aggregate timu ya Liverpool nero igaita kwetera aggregate kera cha rute draw ejigolisa ta season timu ya Benfica yes Maga yo muraibwense yakinye muskuru Kenyatta kuigolege ti litukuligoro gekoro kwanga Ulinzi Sports Complex kiaba na jeshi yoti kiarenge very serious gekumukia abantu 7500 kia 7500 people 7000 yes nigate birega iganga chi county chire resources chokorosia chi stadium lakini chi atwalire obombo chi miaka ne miaka bitie bibitana koba kama gotebanga na sengi chibo kurumi na negligence monta mwete korale legacy ya because stadium mweye igairete just 16 months ko yarosi paka ikaba to this level ya beta launch it kulego 16 months that's 1 year and 4 months all right so chiserikali chi county nchibwate membe nene sana yogo kora kwena kinga chi stadium chi yarosi win good time aina ramurikira se chigosori chia engaseti yega ya the Daily Nation chide gatubwate jirense ya isano toko enda se dondo eye maseya mo dondo litukulia lero ntegete kukubulia liswali usemba buli liswali mochora senko genda chorera gakyo muchinko genda litukulia lero nimbwate nyabero gutoka wendo mata na ene nimbwate Malindi chinsemo chiri chia coast nyabera sokoro yana nyabera rekoro nyabera awendo togende nyabera awendo gose togende Malindi bado mbungo Malindi ngagero nae tu by the way tigiti yao ya aisa jumwa nae tu tigiti yao bande nakanyumukwana aisa jumwa kwa buzolera njira kwa kweli baba bange gora bazuate bere batatu iga omojumbe umalindi Aisha Jumwa ngae tu tigiti ya UDA yeye mase amukuri kiruki bugaba na bwa Kilifi County lakini mubungo Malindi aikurukunga Aisha Jumwa msakata kiuno yule sisemi kitu bakubwatera na mili sikomanga mama miradi no nyenera mili senti nabaraja igwegentaria abu watu gora ngote ngare sa iganya rumo mugozirana nze no koja nze yego kamusirane ngikia vero bono Malindi teatro by the way bono teatro le Malindi bono Igo mwakani na kwenda mada. Ya unyabera kama wakana kwenda. Ngikia wenda. Naro diga eturu obure wakana. Uje jiro muzima. Aya. Lakini ndio janazi chencha bana. Muzima wana muzima. Kwa ndio kwa TV. Toya na Malindi. Yes. Malindi mjini. Yes. Kumekuwa nini Malindi bana? Ngikero. Mkono yomo tindi watebeka nabwo atumukungu. Lakini mungwana yomo musaibu miaka yigatwa. Ochire ase enyombo yo kwegoke umungwana unabwate naro yo gotenga nabanyaruko buna gwate betengo Malindi no bagotenga etengo Friday na lete naro yo gotenga kuibwato kasana nabasubati na kubaika sana woro litukeli mosokire ochire ase e club eke muime yo mucho Malindi yes ekeraika ase club ki mucho Malindi kanyori bintu bya bibiri bitatu agakuna
Bunenge chichuba chia okay kwa wekiri buya chichuba chia ibiri sato gaga piki yake akanyora morali yake bono yoko gendera gotenga akikambara bali no munyaruka gite bagaswa gotenga yake kero base gotenga yake kumba banyaruka be club engineer bagu BF gokoreta ange abago itiro no koboko maega go concentrate dia ze dance agurero na gantu bite mugu agobijulie bono omungwano yo akeba no buliri bwaye ngabono muiziko yosoire box yaye ngaigobono banchanire all of a sudden ngabono bwanchanire ngenja kumubwata buya kumuira buya oranga massage ya change ke oyo ganga jagataba ngo bono muntu oneke gima bono muntu oneke gima igonta gete ndamunyunyunta ai Buzuma tajiti kwanga by the way akamuletera umuntu gocha. Obe. Wongwaro lya gajigo munyunta azechi second ye 20 akanyoleke kwa kike umuntu ngeye. Agaroma akabongango akabutura. Agatweras. Agatweras manyinga akaitekanza enzefro yo. Ngiya kumurumera. Mbora kumurumanga omubetereri. Omubetereri. Ege tuliga ruko kukunigwa azege kike to oko bodo amazaliole ko zalia konyororo mochana akabutoro ngakia ko jago kwa konyororo lia kamotebiga iliyo mongoro leja kenkie kia boko chukuna ko bange za kanyamangalensi amotebinga we funzo la mjinga ni tabu kuanadire sana koteza majoruka babantu kwagwabe minyoka nyagitari koba abe ka maji ma minyoka na kiro gya jigo koiranerigu be kaka keba nyiga aje koiranerigu maete bwate balenge mali bagaka chinkobi ni celebration kusasa gokumia yes bagaka chinkobi no bakabusa chinkobi bagaka celebrate ngo musubati wona erojire mungwano ikumbe konyobere gakobura burase a club for some time nawo cheronde bwensi yes lakini nene mwizo boyo nanje takara mwena aliriro mungwano lya kabakwa visiting ngobero musani banjanire bona akatakage ndera banganaye bona ngoko machi bona boya na kya go tibate banga yako aire tege koba ikibali iruke benya gitari tumulo munani maitara ndiko kwana kendi adodoe ndiko kwana kendi hello lakini ligulio kwebeta tiagorera abantu nga nkonye ligulio kwebeta lakini na kyako genda boya chikote yes nkiare gokora mpaka agoteba ni pikipiki David that's imagine na watu mungino na kyako eleze ko banga iyaje agoteba ni pikipiki nari nte yato buye yote teko kuna makuna lakini gayago tebe ko bagiaje tani arugeti ora tebe ngaga kumaito to ko bakibucho onyoro mosanio utari arugetu ando busi onyoro mosanio nari ngoro ruri kubwata video recording una time kadi video recording yeye ko bagiaje kokwirana ukire kongene ne this accident happen ingai wagwe wagere sibuga yole kaka yiga mo igande mwanyage tari ko bagiaje abuto mate kwana te gosoka ke ko gete lakini mchezaji kwa were na rego tebe nchini ruma mate yo ero bakike ko bakiru mamiro na te wali munga tije chimiro kwane kadoro wa bwana nchini ruma ko bangana linga nguli mbako baga kuabere ta konyora familia la rosi baga kuabere tata osi famina mongoro yo me linga nguli igatubere ko basi visual ya leo mali mongoro na ila leo kwa mimi ndine kia kurera ya kurusia ko basi leo Jimmy ya sare gire bono. Mundara ke kwa urwege koba. Yo rega se ya donation me vaya mangre te ko.
very serious. Ya vero bune kio nyego. Lesio nye kiembo ligeko na chumo ntobeke. Sisemi kitu. Ngodia tonyole evita ke biechi gosoli na gosolia. Na hara yukoro sa magazeti litikolia. Ya karibu juaju ya kuruzie ko bago. Ya sana barembo bago toke birabu ko butora pare biko toke go jande gete. Kiko nyoru mwana nero nyore kumbe nere ga bwate kare ke ko bagitayo. Aserito koliarero. Ya kuruzie ko bago. Otara que ganar el video por un minuto, ya Atigeto mungino nyombo muya